ELITETV की हक्सेल की प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ पुमियंग ताबिरो पुनमको अहान ममक्तदा दोंगे होस हरिप्रिया तोंगब्रमना ताराव नोकचब गलोइना ने कोकनो न खुरुमजरी ELITETV ना पुथोकचबा हेल्थ इज वेल्थ हाइरिबा प्रोग्राम असी अखोइगी एपिसोड 9 ना परिंग 9 ना चथजबा दुंबा मखल की प्रोग्राम अमनी मरम अदुना ngasi अखोइ ngasi की हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम असिदा अखनना पुकचरिबा ngasi की टॉपिक hyperthyroid amadi hypothyroid asigi matangdani hyper hairagana asagi thyroxine hormone asi kuigi normal range tagi wanglakanda makhal mathel gi anaba kaya ama oirakpa aduga hypo hairagana asagi thyroxine hormone asi puthokliba chang adudagi nemna puthoklaga puthokpana maram oiraga anaba kaya ama ohelakpadugi matangda kuigi masigi matangda kuigi Dr. Austina kuigi ELITETV gi studio tarangna lengshin biduna leire ahan bamaktada kuigi Dr. Austina kuigi ELITETV gi studio taram nokchari. Thank you so much for inviting me. Amasung ELITETV ki viewers mayambu kai khumna bauchari. Yam nungaije Austina ahan bamaktada hagna lakchani ba wafam jeng asai thyroid ki sida thyroid ki matang sida koigi hyper amadi hyper habasi wang bani habasi mayamna dum khangna bire kwa name degi hypo haragane anem bani habasi khangna bire kwa masida ngasagi sigi matang sida kamaina wangino amana kamaina neme ino ani sigi imbalance oirakpagi matang se kamaina lakpajano Austina sigi matang da angtang thyroid ki gland se sida hormone magi hormone store or secretory is a THH, T3 and T4 thyroid hormone jinika thyroxine THH hormone and T3 and T4 jika adanga saigi hypothyroidism haibasine kaitoge sida saigi thyroid hormone thyroid hormone se low level the produce to inebako si low level se kaitobe produce to no habida either ngasagi thyroid gland function tawraktaba ma natraga ngasagi immune akoi isai tomdana isagi cells dana effect tawjaba autoimmune disorder adugi cause tugi matungina hypothyroidism naare ko ade hyper is na kedoge is overactive of the thyroid gland adegi ngasagi hyper secretion tawra ineba sidaisa THH thyroxine hormones hypothyroid ta maigi khogi normal level da khogi miyoi bana normal legadaba level da hypo da THH level ja high oeba aduga hyper dana low oeba ko aduga T4 jinane hypo da low oiduneba aduga hyper da high oiduneba ko si imbalance ki maram oiduna ngasai mayam symptoms mayam adagi di laina mayam layong mayam se tholak tuneba aduga ngasai thyroid gland gi mathau je am important oi adi akoi gi main thing di ko as a nutritionist oina adi akoi energy gi calculation tawba je ada basal akoi gi body gi basal metabolic rate hai BMR hai je ngasai gi thyroid gland na control tawri na ko adu nang ngasai gi thyroid gland je function talk tapakanda si je imbalance oira kanda hyposida akoina chak se char kanda adi phajana metabolize tawba ngamdana akoi gi body je sum adi overweight oiraktune ba sum cells size increase toraktune ba hypo da overweight oiraktune ba ko hyper da na ngasai sensitivity je kai dawduna aida chak si di pangnam lam dune ba ko but akoigi weight ja adum reduce toraktu weight loss toraktu neba sigi difference hyper ga hypo ga gi difference season main difference season neba mi gi hypo dana weight gain tawba ngasai gi thyroid gland je thyroid hormone je basal metabolic se control to itana ko BMR je aduna ma je improper function tawra abanina energy calories je phajana hadi use tawraroi ba ko use tawdrabanina akoi je usually one of the symptoms se kai no habada
lethargy neba hypothyroid da lethargy oirani degi thabak tawba ngama aroi ko ajuna dum exercise ke ka amta tawba ngama ra dan ngasai gi calories is utilize tawroiba and moreover somna kanda phajana metabolize tawdramni na dum deposit tawlarin na ko aduna si je dum gain tarak tu neba hyper jina ke doge habajida overactive neba adum metabolize hadi energy ko na chari gi adum metabolize tawrin aduna chak se panglam lam do neba but then weight loss oi neba weight loss kai you know di manung da function me am tawra ini na ko adai di akhoi adum mi je yeng bada adum directly khangwa ngam bado and sima je hyper gi hyperthyroidism gi symptoms se ul e khol e okay yam nungai je ado khoi gi Dr. Austina hoina madugi experience lai bagi individual mada masi hyper ni hypo ni ga basi rai line detect tawbadi ubada dum masak se khangma ngam ra bai ngam oh adegi habadi ka tare hypo dana amu akhoi gi meat se protrude oirakpa hana chongthorokpa adegi di yamna kai tare hakchang je body je ani weight loss oira amna dum mayang kang dhara ani ko ai ma je yam tin irritation oira kani irritability yam wange ma je adum pangsau do sauba adegi di blood pressure jisu num shoot up tawrak tu neba si je na adum yeng kan da di meat je abnormally chongthor protrude tawrak tu ni no ko adum phajana kai tare differentiate taw ngam bado ai si bag ne hairaga amuk hypothyroid ne na amuk confirm do di laite ko obviously we have to go for again biomarkers ma'am check torakani di doctors medical practitioners na amuk moina u check torakanda phajana di khoi gi blood test ka torakanda adum phajana si je confirm tawbagi kai tare khangba ngam baje sumaina confirm tawba ngam ni ba akoina uriji clinically examine tawdune ba di outside tagi magi behavior magi facial kai tare symptoms na ulak pa adagi adada hakna mu khangjaning isina ngasai gi tongan ba symptom haigadra hypati pan bigre adu exact ngasai gi individual amana patient amana ai sa si symptoms se lairagadi ai se hyper ni hypo ni haibasi isana khangakanda doctor ama tanaba yana bagi akogi yamna mayamda common noiba symptoms se kari hyper gi na kari oi adi hypo gi na kamai tawi so hoi ke nong da yamna common oiba symptoms sing je hypo gi da han haizarage ko hypo gi jinna aina aham da haire ma je yamna lethargy orani talani weight gain sudden weight gain ne batorok ti je adagi di akoi hair je thinness of hair samje adagi di padhara ani adagi di yamna tanjala ani adum waga ngangak paga je yamna slow speech ka hadi ngangak tu ne ba ko adai ma je adum ke tare thabak ka tawga je adum yamna tapna molaga adum tawba adagi di ke tare koina temperature je am sensitive orak tu neba cold temperature ja panging de intham tu neba ma je adu si je one yamna hadi commonly found symptoms neba hypothyroidism da hyper da na pura opposite neba okay hot flush ane dum temperature je ne heat sensitive orak tu neba mangon da na adegi di weight loss oira ani irritability hengala ani adegi nga sai gi eye protrude torok podo atu one of the yamna visible oiba symptoms amane adegi di yamna hyper oira adum ka ta adum hyper oiba gi ko asa je adum active adi abnormally active oidu neba adu yam irritation oiraga mawon sije yam tina common oiba symptoms ne hyper gi ado hojik pogtane khoigi Dr. Austina hoina sum data hoina sum yengbada ngasagi hypothyroid se masina bagi chang se nupi dana henbra nupa dana henbra kamai tawisi overall the ko han haizara age overall the ko India da hojik ki prevalent orise around 52 million mux affected oreba ko India gi so one of the common endocrine disorder symptom keno ne ka ta endocrine disorder disease ne ko adegi di khoi nupi ga nupa ga yeng na ga ta
yamna common orise hadi female da ne yam na common orise both hypo zo hyper zo sina maram kai do bagi maram thoda nga sai ya khoi hormone secretion tawbo do estrogen hormone do hadi nga sai x factor do khoi nupi XX chromosome no pagi na XY ko adugi double X do khoi gi X ama yauri do ko extra X hadi khoi nupi gi X do adu do na ka tare sai gi khoi hormone production da ko si je khara sensitive oeba and the khoi estrogen production do mai gi role lei di khoi gi autoimmune ji ne ma ne enhance ba ko di sai gi progesterone ji ne progesterone ga testosterone gi ji ne suppress ta rak to ne ba adu na si je ka tare nupi da anambana yamna prevalent oi hypo or su hyper bu or su nupi da ne hena chang se yamna wang ne ba aduga chahi gi matang zu lei ko 45 taina 50 sigi range sida yamna prevalent oi ba nupi gi nupi nupa ani magta 45 taina 65 years ki manung gi sida yamna prevalent oi ba disorder makhala man nupi da su nupa da su both male and female adunga sai gi khoi gi nupi gi di khoi gi monthly menstruation period so ma lai ri nupi gi di 40 above 45 50 cross tawrak pagi swai daga di dum akoi nupi gi di menopause sima su lai dana menopause siga ngasai gi thyroid siga di relevant ka oibra kamai taw menopause ida hoi hadi hormonal menopause haise hormonal ketare ngasai gi estrogen je cessation of the estrogen production ni ko ngasai gi estrogen je thyroid gland gi production do hadi moi je ketare indirectly adum related adum oeba aduna it has got effect the ngasai gi menopause later kanda adum effect lay asi gi sina ado hauziki hairiba hyper amasung hyposi both male and female budi naraga su nabagi chang budi nupi na hele haibigre ko ado dai hakna lakchani na ngasai gi nabagi chang se nupi na helaga di masi risk factors nupi na hena laibra kamai tawi hoi risk factors gender gi risk factors female jina khara hele ko andegi di it doesn't mean that nupa ju na de nupa ju dum nari aduga ngasai gi akhoi gi nupi da di si gi ka tare ai nga sai do hai nga sai X factor do adu na maram oi do na de moreover akhoi gi hormone mayam do adu ju one of the estrogen hormone female hormone mayam do estrogen prolactin progesterone ja asizana ju contribute to eba adu gi maram oi do na akhoi gi adi nupi jing je yamna vulnerable oiba to oi okay and atopa na mo khoi gi lifestyle do ko adi nupi ga nupa ga gi da nupa gi di ka tare churup smoking je smoking alcohol jina effect oi du ne ba kai gum adu taw da kra tar ga di risk adum kitang handai ko moina akhoi gi na smoking taw gera taw gera chances adum lei ba to adu oi adu dai hakna hauzik ngasai gi nupa gi di smoking drinks ko drinks tawba khoi gi yu thakpa gumba churup thakpa gumba sina makhoi gi di madu to ga di ma gi risk si minimize taw habani khara makki minimize taw habani adubu hojik che chawkhalakpa gi matung inna khoi gi madum nupi sing su ayamba smoke su dum tawna ba su dum ui drink su dum tawna ba su ui ngasai gi risk factor di nupi na su hena wangli bani dana adu da adu taraga di ngasai gi hairiba drink su dum tawsan ba smoke su dum tawsal taraga di disease to invite torin exactly I want the nara ai naviro hai ga cha mana re ba ngasai gi smoking je am tinna ka tare khoi hak sang am tinna phattaba pot amane ba smoke tawrani smoke tawraga ngasai gi maikhu tu da nitric compound yawi na ko chemical compound na body da free radical produce tawrak tu ne ba free radical produce tawraga makhal ani da effect taw du ne ba ngasai gi gland da changaga madi free radical ni na dom chalaga kai tare khoi gi gland je da hormone production taw bajida minerals me am ju iodine ga asi je use up taw du ni na ko adanga sai gi free radical jina sigi minerals ni bind tawraga ko amuk kai tare khoi thyroid glands insensitivity kind effect taw halakani ba adana free radical jam tinna phattaba pot amane smoking se yare di avoid tawa yes adagi akoina sum thaina dagi tajarak pasi thyroid na ragadi ahan ge nga sum haina base iodine wat padagi ni
ꯊꯨꯝꯗꯣ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝꯁꯨ ꯉꯥꯡꯅꯩꯗꯅ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯟꯁꯔꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯨꯝ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯎ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯒ꯭ꯂꯥꯟ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯄꯣꯒ ꯍꯥꯏꯄꯔꯒꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯏꯞꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯄꯣ ꯅꯥꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯥꯏꯄꯣ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯤꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯖ ꯁꯣꯜꯠ ꯆꯥ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯤꯁꯟꯗꯣ ꯑꯦꯟꯍꯥꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯄꯔꯗꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯔ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯂꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯣ ꯑꯟꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯖ ꯁꯣꯜꯠꯁꯦ ꯆꯥꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯅꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯄꯔꯒ ꯍꯥꯏꯄꯣꯒꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯅꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯁꯇꯤꯅꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯄꯣꯗꯅ ꯍꯥꯏꯄꯣ ꯋꯥꯠꯄ ꯃꯤꯗꯅ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯆꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯄꯔꯗꯅ already ngasai iodized oiba solse charoidabani haibane sigi chap chaba kaino ma ngasi akhoi Dr. Ostina na thambibasi ai samaksu lauchanjai public khuding maksu mieng tabiriba bios khuding maksu masigi kanaba se lauchan bigani haibagi chap chaba thajabado thamjai makha chathajar poina Ostina de hakna laksani je ngasai gi thyroid che angang ju dum nai hojik se khoi thengna jabada diabetic su nai angang su nai ado masi hojik ki lifestyle jina oidorira digidi food habit na oidoribra even food habit ta hairaga su akhoi hojik whatever khoi na chari basing se organic ti amata oidre masi yamna related oibra kamai to bazano masi ai thamjage hoi hojikan je akhoi gi kya tare advanced oriba mati leina je mayam thol eba de hana thyroid se angang children jing ji de magi prevalent rate yamna neme ba ko si je middle age ki group ta amana nagalam bane hojik che angang jing da ju sogle e si je hoi lifestyle changes torok pa de gi ju amani ko de angang ji da nga sai overburden oirak pa stress yam hengalak pa ade di moi angang haise physical activity ne hendu ne bako adu do huji kandi loi namak reduce tawraga computer ra loi namak di phone computer ra loi namak leire four wall gi manung da dum ne ba moina leiri je adui mathak ta zu ngasai gi ma'am na thamjagi ba vegetable ma'am hade khoi market ta phangba ma'am je fertilize ba nga tani fertilizer season raga kata pesticide seasonaraga yolakpa phangakpa product goods nga ta ne ba ko aduna nga sai fertilizer je kaino have the heavy metals ko heavy metals adagi di akhoi hakchang da sokpa ne ba si je heavy metals na kai nga sai gi changa kanda akhoi aina nga sai haijaba do akhoi gi thyroid hormone produce tor ko na chain of reaction ne ba torak tu je ada iodine na changa da ba da nga gi heavy metals ne interfere toraga marak se mana that kidone ba ko heavy metals in interfere tawra maigi channel do that kramni na iodine je seasonal de di matang adum kai dharak tu ne ba de di thyroid produce to bang amra natraga na somna kanda hyperthyroidism gi da jo amu interfere tawra ga amu hena hedi imitation tawra ga कहता ओवर प्रोडक्शन अमुक तो हलक पदो सुमाइना सिगी जु वन ऑफ द कहते रीजन ने बहुजी कान गी द हेंगल इज समना हारकांदा अखोगी डिफोरेस्टेशन तौबना इकोलॉजिकल बैलेंस का लोइन थुगारकपा अदुमाइना तौदना गाइसे ngасai चासनग्रीबा चिंजाक तु दा फत्तबा केमिकल्स याविबा मरमदुना अखोगी हकचांगी कैनोदसु ngасai manung da leiba internal kaino sing sigi chain je amaga communication gap walakpaduna phanggadaba jaga da phangdaba block tauction giba adugumba mayamduna ngasai hormonal imbalance leibena laina si chakholakpai matungina hena thokala ibane ba
ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯪꯒꯥꯝꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ cruciferous group ꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯕꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯂꯤ ꯒꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ already goitrogen ꯍꯥꯏꯕ compound ꯁꯦ already ꯃꯁꯥꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ present ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯖꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ fertilizer ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣꯕꯤꯁꯦ grown ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ already ꯃꯥꯏ goitrogen compound ꯌꯥꯎꯔ ꯂꯩꯔꯦ fertilizerꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯔꯦ heavy metals ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ goitrogenꯁꯤꯁꯨ pathwayꯁꯦ goitrogenꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯁꯦ pathwayꯁꯦ interfere ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ interfere ꯇꯧꯔꯅꯤ heavy metals ꯆꯥꯁꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ interfere ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ double dose ꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ block ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯁꯦ blockade ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ block ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯅꯥꯕꯗꯤ ꯂꯦꯞꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯅꯔꯤꯅꯦꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯅꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯄꯔꯒꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅꯒ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯣꯝ ꯔꯦꯃꯤꯗꯤꯗ ꯍꯥꯏꯄꯔꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯄꯣꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ So hyperga hypogadi adum doctor na piraiba medication do adudi regularly dum chabiba ko diet follow torgadi added advantage oiduneba moina properly diet follow toroga have to samna harabada large meal chadu shopudi small and frequent meal ko breakdown to thoga no mada anirak chabai muhta haidi yamna chabai muhta khara adum haidi 6 to 7 times adum chabiba ko khara divide tawraga adagidi kaya tare goi hypergidana hypergina haijaga hypogena haijaraga ko hypogidana koina avoid tawdurize goitrogen food mayamse adagi kobi kangu jingje kobi full adagi cabbage adagi hangam adagi Brussels sprouts adagi broccoli si mayamse loi avoid tawbiba ko sigina hypogi ngasai si mayam avoid tawduise kaigina hal ngasai habdo goitrogen compound present tawbodo aduna interfere tawduneba ko matangda soya products soya product koigi soya product compound ama yawa ko aduda isoflavone na sizizu amuk ngasai koina thyroid hormone gi conversion tawbodo adu kanda mazu interfere taweba aduna hypothyroid na ba mizingda haidi soya gi any soya product pizabazen awon adudo restrict tawbiba avoid tawbiba degidi ngasai sang yerumje ju egg white se ko sizida ju compound yawa ko aduzu avoid tawbiba egg white se adegidi ngasai nuts groundnut chingje asizu loin avoid tawbiba si mayam je avoid tawraga lemahoriba mayam do yamine hyper gi si yam ade chaga da bana mu ngasai gi soil da phasana grown akoina organically grown organic habidi akoina yumda kitchen garden da grow tawjabada adudana khwaidagi apabane then restaurant da chadoi shopudi yumda dum thongjaraga chajabado adudana khwaidagi best solution ne haidi yumda thongba haise akoina kari hapino kaino da dum khangjarani na ko adudo khwaidagi best solution ne adui mathakta akoina chaba kanda iodized salt chaba adigi if akoina pamjaraga taragadi seaweed adigi seafood products asi sabi kaino di sea je khwaidagi iodine gi one of the adum yamna higher quantity adum phangjaiba ko aduna si je adum include tawbiba si je akoi hypogi ne ko mathangna hyper gi mo haijara hyper gi na pura opposite ne ba asai gi goitrogenous food to avoid tawbi hoida sona loi cha dane adagi di salt and iodized salt ne ba cha dei ja adagi di soya gi products cha yarani kobi nungbi cha dei ni adagi yerum do egg white preferably egg white to aduzu include tawba yai adu animak ta ko akoina careful oiduise asai gi gut microbiota asije phajana properly hingan ba ko aduna adum kai tai probiotic compound which adi koi adum naturally present ba curd kumba adu adum include tawbiba okay aduga animak ta ko ngasai gi keno da hypoda gluten je
sida gluten gi amuk roll lae ba ko gluten free diet akhoi huji kan gi market gi mix am tinna mara ma am tinna gluten free na naram na ko nga sai gluten free je kam kan da cha do no ha da hypo da ne ba cha do je gluten free gluten je kai no ha ba da ma je protein ne ba ko present in with koi gi with sida present ba ko si gi protein je si protein ji na amuk gluten je ngasai gi thyroid production to bajine ma je mimic to e saklon ba do ma ga chamana na mimic to raga na ke tare hormone production da na amu block to do ne ba mimic to rabani na som nakan da di thyroid keno hedi ma gi compound do ne na khan do ne ba hormone production to ne ba do abnormally produce to ne ba and gluten free diet cha ga dikhara pani and moreover asai gi gut da ko akoi gi keno compound ma present le ba ko adu gi compound je hedi asai gi gluten ji na mo interfere to ru do ne ba interfere to ba je kamaina to ge ha ba da akoi gi intestine je man inflame to hon do ne ba leaky gut kaina diarrhea hypothyroidism diarrhea is one of the symptoms ne boko okay diarrhea gumba de adu myam do len to halakani ba yam no je adagi akoi gi doctor singi manakte hek chalura kanda thyroid leibra haina detect tawna bagi damakta diagnose tawna bagi damakta koina sum thengna base T3, T4, TSH. Sigi ahum se adum sigi investigation se adum tawi. T3 sina karamba makhalgi thyroid oiduino, degi T4 sina karamba ki oiduino, aduga TSH sina karamba makhalgi oiduino siga amtang haibiyo. Ngasai gi TSH, T3, T4 za. TSH harizina thyroid stimulating hormone haine bako mazina pituitary gland degi dekoi brain da gland ama yaai bako endocrine gland ama pituitary gland haise asidai puthorak tu neba TSH na puthoraga thyroid gland da changdu ne bako T3 ga T4 gi jina thyroid gland degi thyroxine hormone T3 ga T3 haizina triiodothyronine habedi iodine compound present ahum present to ne ba mongonda aduna triiodothyronine hani ko T4 haizina teta mari present to ne ba ko si je thyroid gland degi tholak to ne ba si jina amu okay yam no je adagi ai sum khangjaning ba na ngasai gi thyroid stimulating hormone jeng ngasai gi pituitary gland dagi secret tawrakpa hormone ni haire masida amu aina kitang relative oide ko adu ai khangjaning ba gi ni ma ngasai gi pituitary gland dagi prolactin kauba amasu secret tawi ko ado masi gi matang siga thyroid kadi kemta mari leina dabra kamai actually prolactin haizina ko akhoi gi katare hormone atoppa neba degidi TSH na atoppa neba ko but then moi is maina adi katare atoppa way degi pathway degi ne maina relation le eba asa ke nang aham haija gi ba ma estrogen ga akoi gi nupi da kai ke do bage yamna nari no hagi ba do ai prolactin je akoi autoimmune disease ne enhance to hole eba autoimmune disease enhance to rabani na akoi gi autoimmune disease habdi cells da masagi thyroid cells da masa bo sokshan handu neba adun masa bo sokshan lan taragadi thyroid ki hormone produce T3 T4 produce to duise si je amu abnormally produce to ani ba hadi either cessation hadi low produce to ani ba adun ma je effect to haline ba adu TSH na amu thyroid stimulating hormone ne ba mana mu stimulate to ne ba somna kanda T3 ga T4 ga production to ro ba yam nungai adubu hojik lakchaningi wafam sina ngasai gi thyroid si hyper na ba mi ma natraga hypo na ba mi ma masina khugi chap chaba magi treatment si lahauda ba taragadi atopa makhada haidi mari samdarakanda atopa kari leina gadi narakpa yabagi chance kadi lei cardiovascular heart ki disease any heart ki disease narakpagi amna high chances lei legidi hyper or hypo or gasu
ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯒ꯭ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ Okay. ꯅꯥꯔꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯤꯑꯣꯚꯥꯁꯀꯨꯂꯔ ꯗꯤꯖꯤꯁꯀꯤ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤꯀꯣ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤꯁꯨ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯂꯧꯍꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯀꯤ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯅꯥꯎꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯁꯨꯝꯕꯗꯒ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯣꯗꯤꯗꯒ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯥꯠꯅꯣ ꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯣꯀꯦꯂꯥꯏꯁꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ obviously ultimately ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯁꯨ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯇꯣꯃꯤꯟ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯅꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯝꯃꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄꯒꯤꯁꯨ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯋꯥꯡꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯁꯦꯜ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯒ꯭ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯃꯥꯅ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯃꯁꯀꯨꯂꯔ ꯐꯪꯁꯟꯁ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯟꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯕꯣꯟꯒꯤꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯍꯦꯛ ꯅꯥꯔꯛꯑꯒ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯀꯤ ꯒ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯆ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯜꯁꯇꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯅꯥꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯄꯣ ꯅꯥꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯟꯗꯁꯨ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯃꯦꯅꯣꯄꯣꯁ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯔꯅꯤꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯁꯨ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯁꯨ ꯅꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯣꯁꯇꯤयोꯄꯣꯔꯣꯁꯤꯁ ꯕꯣꯟ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯁꯤ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯣꯁꯇꯤयोꯄꯣꯔꯣꯁꯤꯁ ꯅꯥ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯟꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯖꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯨꯁꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯦꯗ ꯔꯤꯗꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯉꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯂꯧꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯄꯣꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯇꯤቭ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯗꯅꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯗꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯨꯇꯤꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯜꯂꯦꯀꯣ ꯆꯤꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯔꯛꯁꯦ ꯑꯣꯚꯔꯂꯣꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯅ ꯊꯤꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅೋ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯔꯤꯅꯣꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯆꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯗꯩ टू बल्क मील चादोꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील चाबीबा ꯑꯗꯩ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯨꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯤꯗꯒ ꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯔꯨꯇꯤꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯀꯩꯝ ꯅꯥꯗꯕꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯆꯨꯝꯕꯅꯣ ꯂꯥꯟꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯁꯤ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯔꯦꯠꯁꯦ
angang oiba yadaba angang conceive oiba yadaba gi problem si su lei kaina ta jei masina kayam chumbano kayam na lanbano Austina si jom tang habi so hypothyroidism da ko hypothyroidism da nga sai gi factors e mayam lai re ko already hypothyroidism aina jo haija gare nga sai symptoms se obesity ne obesity lak taragadi amu akoi estrogen production da mu hamper tarak tu ne ko aduna infertility amu la ani ko aduna tabida amu magi one of the head amenorrheic conditions e morak tu ne ba masai hormone production je low orak tu ne ba ko aduna akoi female gi reproductive moise loina interlink lay estrogen production da amu hamper tawra ani tawra bani na ko amenorrheic condition orak tu ne ba si je samaina relation je lay yamna sengna hairabada khoi lifestyle si nupa oigera nupi oigera yamna haidi health am conscious oibisine ba darkar oise karam bachinjak chagani aigi BMI kamai maintain tawra thamgani adigi ngasai gi hoi chariba keno do record bak tawba ngamda tarsu haidi amukta bulk oina chadraga su khajik khajik chaba haidi sigumba mayam se tawragadi hairiba laina singsidagi ekhoi ngakthokpa ngamgani haba wafam sini khoi Dr. Austina na thambiri se yam nungaijei masida aina umakha chathajani ingisina hojik se khoi chakholakpagi matung ina haidi khoi individual khoding makta stress level si ju adukimatik hele even angang phogba ngasagi diabetic patient yaure degi de thyroid nare akhoi na angang ori ngai matam da koi chen chelaga koi sanai ima baba hoina kauksan bada changau na kauksan bada khoi wanari bane hojiki angang sigi matam sina ung lifestyle je 4 wall manung da dum leiraga lei habi gibdo osinana ado masigi lifestyle si masina chakholakpagi matung inna lakpabudi lakpane haraga su masigi lifestyle je kitang change si angang sing sida parents sing sida kari kari gadi haibi ninge haidi lifestyle je sida dum stick toroga leiraga di anaba sidi chakholakpai matung anaba di hengat lakani haibi ri ko ado parent oiba khoina parent oigre ko ado lakadoriba angang sing khoi future generation sing si makhoi gi damakta khalaga chakholaba su chakhotna parents sing sida angang sing si tinjang kaijang daba angang ma oina bagi damakta parents sing da kari kari message kadi pibini hadi sum stress first thing the stress free environment ama sembiba tare akhoi di school je na hojik kan je angang jing je pura overburden neba school jo chatkani tuition jo chatkani di animak to tawrabani na moi matam laitre ko mapanda outdoor akhoi thaina sanaba phanga iduna akhoi tuition kaisu chalak de school na dum enough oirak pado aduna hadi hujik chatkano khoi kano habana te magi routine du dane at least physical outdoors kitang khak kaite magi daily routine dan adu include tawbiba degi di moina angang sing na chari je kari chari no do yengbiba hadi parents sing nai na dum ujaba do ko dare angang ma chabe da dum chips kai jing je dum pangpi ta pije ba angang ma parents na angang chihi ani hum pharak pada hadi angang na yadre sidi angang ne pamme di adu to introduce to bodo kitang kai tare parents sing juna do early age to introduce to widaba the ademo hota healthy food the fruits kumba hinjang na pi kumba vegetable boiled vegetable kumba ka je kitang angang da newly parents ba jing do aduda adugi advice ne di kitang adum yam do include to biraga junk foods de avoid to biwa the market the chips and mayam lay brand mayam gi chips makan mayam lay adudo angang ningai tawre akoina introduce to the car gadi moi ju kaisu khangaroi ado angang pi ngai dagi adum adi angang ne gai na adum kem ta avoid to bi adum phajana education je pi ngai dagi haurak tu ni na moi je phajana takpi ba hadi karamba food items singina hakchang da phaduno de karamba na pharoi duno do pi ngai dagi phajana tambi taragadi moi ju di ang loina ma gyan darak tu neba di angang jing jo khoi parents tagi imitation taw du neba imitation tawraga poching je loina mak moi di imitate tawraga khang du nin na ko aduna parents ki si je am tin na choba role ama oye
yam nuwaiji ko parents ki oiba parents la logadaba haidi angang pick the pi ba sidi makhoi di karino phapata khangdabani na parents akoina introduce phai phate do makhoi di dum chasan ga duine adubu gyan su dum taraba haidi yam wari se gyan su dum chahi masagi chahi su dum laijaraba aphapata su dum khangaba khangna dum deliberately tauba mi su dum yauri ba masagi akoi doctor Austina na panbi do drinks tauba smoke tauba si masi phatte habse khangna deliberately tauba singsina masagi anabadi noma gi henjalak ni gai gi machak ama oidana sigumba akhigi individual yauri be singsi dadi ke haini magi yamna chronic oiber kaino se amtang akhoi Dr. Austina na amtang thambiramo madugi akibadu leiragadi khara da oisu minimize taugadra habagi kaino se khanjai so first of all aina haijaning madi teenage kumba hadi hujiki mioi yamna dum smoking gumba khangna tawriba individual jingze moi gumde akhoi as a nutritionist or as a the sigumba field la lerubanina adum yari matike awareness adum pibiba adum ka tare moina tagira tarora akhoi gi site gi di awareness adum piraga adum hadi any platform use toraga social media oigera the news channel oigera any program channel la koina use toraga community ta chatlaga education people ni khangde amai chatlaga awareness se create tobiba azaraga di at least no manatro no madi moizu adudo loksamba ngamakani adui mathakta sigi disease se totally hormonal endocrine disorder hormonal imbalance or disorder je kedoge habazida moidi akoina lifestyle je fazana take care to taragadi if it is not genetically be affected then with lifestyle management we can prevent this disease ana akoigi punsi je akoigi khutta leije akoina kamaina shape tawgedo aza akoida leireba koina akoi naraga thuna hadi laina mayam naraga nungaitana leigera natraga hakchang healthy oiraga leigera ja akoida leise mani isagi life ai khutta lei hadi ai sana mol tawjagadabani any shape ta adu hoi kanagumba kharagi wa famdadi wa haidadi dum haiba yawi thaktaba misu dum si churup sungthak thaktaba misu dum lungs cancer naraga si adegi yu sungthak thaktaba misu dum liver cirrhosis naraga si kahibagi sumba concept sisu dum yauri adu boigi wakhalda haibadi ngasai masigi nabagi chang kenose rate se makhoi wakhal jine ba inam semdok chani je hek hairo baga thakta mi su kaino athakpa khoida nate ne athak sung kenta mapunsi gi yu thaktri ba mi ne liver cirrhosis na raga siri je mapunsi gi churup thaktri ba mi ne lungs cancer na raga siri je ka haiba moi gi concept am khak lai ba masi gi pot se matam su loi chalaka dore Austina kitang ten takna sigi concept se ai kitang su yajaning da ba adu makhoi da su awareness machang khak pining ba size angasai tawra ma ai tawdaba mi su dum nare haibado akoigi factors causal factors mayam layeba maybe that person might have exposed to some pollutants in fertilizer yauraba hinjang na bichagi ba natraga mai genetically oiba si factors hadi laibak thibadagi ma si factor myam je contribute toraga ma je si di disorders naba ma si hadi moi smaina tawra nare hairaga akoina hekta ai churup thaga ju moina aina moi di thaktraga ju dum nara bane adana koi thakchangani sini adai already suppose ai je genetically sigi susceptible oire ko adade aina ai je sigi susceptible oire haraga aina churup thakchalaga di ka tare invite tawri ne ai sai tom dana ana hadi churup thakchal ma ije di mamna di kenta ka tar churup thakte ke ai churup thak leireba ana aina isai tomna invite tawjai ne ba thaga kaimta nazaroi daba photo ai di invite tawjai ne ba ado it doesn't mean that ije di already ka tar genetically disturbed oiba oiramo ba atar di akoi adugi amuk atopa mayam ka tar criteria atopa mayam magi treatment tawbagi atopa ka tar atopa treatment tawbagi makhal mayam layeba ko adana akoi adugi problem do
ꯂꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯦ amaga amaga zu khetnai dan mane mane compare toroi daba mi amaga gi immune su immune khara dum sonba immune khara dum kanba mi se amaga makta manade yam nungai jai ngasi akhui gi Dr. Austina na akhui gi ELITETV gi studio da lengbirak tuna yam chillaba matam khara kai thokpi duna ngasi hyper thyroid amadi hypothyroid ki matang da yamna marik chumba wafum khara thambi basi akhui gi ELITETV gi asigum laba health is well high program asi umiyeng tabiri mipung khuding makna masi gi kana ba khuding makse lausan biraga thabak oina onthorak kani habagi thajaba sisu chapchana lei loina na one thank you very much once again Austina and akhui gi program asi loisalapagi tanja du yorak pagi pungja adu yoksalapuna maram oiraga mayamda khogi ELITETV gi maikei dagi appeal hagadra request hagadra ELITETV bu nungshibiduna khogi ELITETV gi subscribe to bulai piganu khoi mayam gi minungshi yaudana khoi khoi thabak tawba kaisu khoi na thabak tawai se oithokpa da yam wagani dona we need your support and cooperation makha tana akhoi any queries lerba if you have any queries akhoi makha da pijariba phone number akhoi contact number amadi email id sida any akhoi makha ta ba further information darkar lerga di masida call tawbirak pa yagani message thabirak pa yagani mayam gi call amadi mayam gi queries mayam gi wahang khudingmak pakhum pina bagi damakta ELITETV na taramna thong hangduna leijari Dr. Austina na piriba wafam khudingmak ekhoi lawba yaba lokshan biraga isabu leina kaya dagi ngapthok biduna tinjang kaijang daba khunai amada hingmina si haiba wafam si thamjabaga loinana tanja sida pungpham asida I kainana bagi yathang asi lawjari punamak tagi kainana bathai yathang nijari pinabirsi till then take care stay safe and thank you very much